chibai ule voin July ni sompanga sangni le somni pakhat ninga ni ania voin chu phakan lam atang hian bulhan tan taila phakana KIA in military council sipai indo turakal mi sompanga an kaplum Kachin state phakan township lama KIA beitura ron thok chuak military council te chu nimin July ni sompali khan KIA 10 konglaka lambunin an loka pa sipai sompanga zet an kaplum ti riat ani tual chung mi pakhat chuan anin kana mun chu goloyan khuwa leiunau bula mobile tower omna bulvela nimin tlai darli vel khan ania anin kapton vevea sipai lama mi sompanga vel an thirin ania mini somni vel chung anin ka hnuwa KIA lamchu an tolson leta ani tina soi Kachin state phakan township a hian sipain thunaina anlak nu meithla atang khan anin kap tana tun hmaya ni tin deuh thoin inkana ala thengreng ani phakana ka hliam tok military council thinrimin silai tongpong ka in consensut khomi paruk an kap hliam Kachin state phakan township consenso khua a tukin July ni sompanga jingdar nga le chan vevel khan military council sipai firfiak ten silai lian chi mangin an tongpong ka a khochung mi paruk ka hliam ani thu riat ani hetianga silai an tongpong me puana chan chu nimin lama KIA nen pia ongle consensot khobula anin kana a military council lamchu thinualin an thinrim na hrik tlak nan silai an tongpong ka vak ni in tual chungmi te chuan an soi nimin July ni sompali tlailama military council sipai ten phakan lam an panlai pia ongle consensot kho inkaran omlain KIA brigade kwa battalion somli pali chuan an loka pa sipai lama mi sompanga lai an thi ti hriat ani town dogonga ma ba ta ru kolle namlama kalfor tin thun ka hlum ania palemiu khua po military council report petu tan thi tha ani bok Rangoon region town dogonga sipai thlop tu protection of national race and religion PNRR ma ba ta pol ru kolle nambing tin thun chu nimin tlaidar nga pelkhan silaya ka hlum ani thu riat ani town dogong township veng somnga pathumna tu khameng konga tin thuna chu ka ni in damdo in thlenpui ani nuwa athia tol chung mi pakhat chuan ani chu sipai thlop turu kol ania wanta pala ti pol po adina ka ani kha tlailam dar nga pel nu ani silain voithum an kapa a oma afua damdo ina athi ti ina soi chutiang bokin second region pale township now pinpiana po military council sipaite report pethina pu tan thia chu ka hlum ani thu riat ania ani po nimin July ni sompali khan mithen khatin manin an thazui ngal ani US le khovel ramdangin military council pomthaina na soipui tu Israel intelligence lui ariben baneseyan summulo awangin anha cholsan firfiak military council sipai chu khovel ram sang sangin an pomthaina na Myanmar sipain an ho Israel intelligence lui ariben manase chu sipaita na lobby ati sakna a hlo amu thailo awangin anha cholsan thu writer news chuan atarlang Myanmar sipain ariben manase an hayar na chan ber chu US ramin military council apom thainan le khovel ram dang te ne na inzom na tha an nei thainan ani deuh bera chumi atan chuan US dollar maktadoi ni hlo turin an lo in rem siama ma se tun din hmuna Myanmar sumdo na chu US telin ramthen khatin an dan cha ta ka chuan tum angin na atho thailawa lopo amu thaidon tak lawa wangin ariben banase chuan anha chu achol san talolo ti hriat ani ariben banase le Canada rama a company Dickens and Madson Canada chuan March thla sangni le somni pakhat khan Myanmar general pakhan nen he US dollar maktadoi ni man lobby na thok turin inrem siamna an lo neya bitam tak makti a hlo hial ani anin rem siam dana chuan US in Myanmar chunga sumdon na kong adan chana emo a hrek na emo a hli pani chuan a lobby soipuina man dollar maktadoi ni chu adongang ti ania ma se dan lama mithiam te chuan Myanmar general te ne na tho ho chu US in Myanmar general te chunga alo hrek na dan bo chian na ani thei thu an soi ani tuna phei chuan US in Myanmar military council te sumdona chungchanga nasale zualin semna le hrek na alek ko meka
Israel intelligence hlui ani ben banase tan chuan Myanmar sipai ho tulok tanen in bethiam viau ma se US in chung ho sum don na le sum hnar a hrek vek ta ka wangin sum hu na tur anai bik talawa ana chu zun thla khan a chol san tur thu Myanmar general ho chu a hriat tir ani ani chuan poisa ka dong thailo sen so chu atam khop mai ti in asoya atir lama Myanmar general ho ne na an tho ho lai khan ari ben banase hian CNN reporter chu Myanmar ram chunga lut turin alo ro man sak ani ari ben banase hi kumsang khazakwa somnga pakhata apianga Iran namthla Israel American sumdong mi security advisor le ziak mi writer ania kumsang khazakwa somsari pasari atanga sangkha zakwa somriat pasari chung khan ral thuam lama sumdon na commission na athoka Canada rama chengin bungrothon cholam na po athok tel boka Israel sipai intelligence na po alo thok to ani kumsang khazakwa somriat pakhat khan Iran ramtan sipai thlona pathum hral chua atumna a US arm export law dan bo chia ta wangin kumkhat vel zet atang veren ron mana aron chuale hnuwa Myanmar sipai general hovin anlo ruai vele hnu no a ma se mingchian na lo nei to ani na le ako puiten mingchian na anlo nei ve boka wangin an tumram chu an thleng ho thei talo ani generation z te training pe in NCA an pom lo thu KNU shoi tu pakhatina soi Karen National Union KNU shoi tu pakhat Brigade 5 IOA thu soi thei tu padoman man chuan Military Council Pol atanga an KNU ramchunga sahimna zong sipai le police te chu kong chithuma tanpuina an pek thu ral thom kenga revolutiona tel tur generation z thangthar thalai te po sipai training an pek thu le NCA rampuma in ka haina thu thang chu KNU roi tu tamzokin an pom lo thu ba ka CRPH NUG le ethnic armed group EAO te nena kongro su taka an thok ho thayani chuan spring revolutiona Lotlin na mungai turan ni thu asoya chuba ka CRPH le NUG sarkar kai hroina chu ennik pol then khatin en thlamekin malam hun an thlir thu RFA ashil ani Military Council sipai talong SNA 10 Cup Second Region Homeland Township Lanpe Khobul Chinduin Luya Military Council sipai 10 ral thuam le lunglu an phurni aringin an chona longchu Nimin July ni sompali chomalam khan Shani Nationalities Army SNA 10 an kap ti hriat ani longa chuang Military Council sipai tele SNA te chu darkar khatsungvel an in kapa longkhal tu athi ti hriat ania lunglu le ral thuam engma man an nei lo baka le lama thi le hliam anam lo thu SNA a mo phurna nei mi pakhat chuan asoi ani tuna tahan kalimyo le achevel lo ngai thla ila Nimin July ni sompali sangni le somni pakhat khan kalimyo huam chung COVID-19 awangin mi somni pariat an borala kolkul COVID-19 center a damchuak mi som pakhat omin positive mi pasari mubel ani kalimyo Christian thlanmola mi som panga William annia July ni khat atanga ni sompali thleng COVID wanga thizat mi zathum somnga pakua anni tukin July ni sompanga sangni le somni pakhat hian tahan bazar bul kongkam bazar po dan pa ngai angin anla thanem le a khothen omami te an tamjok ti hriat ani COVID-19 in ringlel test du anom chuan mi pakhat test man cheng sing khat ania test kit pakhat man hi cheng sang saria leithin ani ti hriat ani veng chung tamjoka home quarantine le pon chuak lo ina in khung anom nual ti hriat ani tukin July ni sompanga sangni le somni pakhat hian tahan khochung gaspa oxygen dora jingda rukatangin oxygen thuntur bur in tlar mi an thanem le a zolbuk le tahan mizo thalai office muna oxygen a omwak to lo thu hriat ani voin July ni sompanga sangni le somni pakhat hian tahan marlam dep warpui khuwa veng pakhata COVID-19 positive mi somruk chuang anom to a home quarantine mun som chuanga anom to bok warpui youth association 10 ma an lameka mi pakhat swab test man cheng sang sari ni in PPE man chu thalai ten an tum sak thina swab test tur an la thanem le a sumlam in dai lo na wangin an la chori thu hriat ani voin July ni sompanga sangni le somni pakhat hian kanan COVID-19 sikai to zongjong mi somrok pakua nunna chan to mi pahni damfel to mi somli pakua sikai enkol mek mi som pariat quarantine center a enkol mek mi pakua damchuak mi pakhat
home quarantine a ommek mi pakua ani thu riat ani July ni som pahni atanga ni som pali sang hile som ni pakhat chungin khampat number 1 a COVID-19 swab test mi som paria zinga positive mi pathum mu ania sikai to zongjong hi mi somli pasari anom thu riat ani yewe thanmuala ruang hal tur ngakin zantei rek thleng anin tlar Myanmar rama covid atho thumna a intan chhomek awangin mi an thi phok ani deuh to bermaya sarkar lam atanga ruam hanna fel faile chomdolna enkol na tha engma mu thai ani tak lawa chuan ruang chuak po in record an break chhozel ati thaya nimin July ni sompali zan po khan yewe thanmuala haral tur ruang chu atam tham em awangin zan rei thlengin ruang nei tu chungten mithikwang chu tlarin an ngak top ti rengun khomiten an soi ani ni zan lama ruang haltak chu zani somnga atanga zathum don vel thleng ani thu tlomngai polten an soya ma se yewe thanmual enkol tu te chuan aza chi an puang chuak lawa military council chuan nimin July ni sompali thleng khan covid positive damlo sangsari le somriat pathum om to in thipui za somli panga anom to thu achu ani Myanmar ram chunga covid positive damlo ni khathil thuwa an tamber tumchu nimin July ni sompali khani in positive sangsari somriat pathum zet omin record asiam thu military council head and sport department chuan apuanga chuti rualin covid awanga thi chu ni khata aza somli panga anom thu po apuang telbok ma se military council lamin ni tina covid sikai zat le thizat an puan le tlomngai pol lamin an lo chin sia zat nen a in thlau hle ti riat ani tlomngai pol zinga pakhat chuan rengun khopui chung ringota po ni tin covid awangin mi zanga vel an thi ti RFA asila chu dan pakhata chuan rengun thlanmual pathuma ni tin ruang zanga chuang zal emo hal ania chung zinga za somkwa panga chu oxygen tlak samwanga thi anni chuti lain thuneina latu general min aunglaya chuan Myanmar ram chunga oxygen kham khop tur kan kol reng ti in July ni sompani khan asoya lelama he ripui venga control thai turin health worker in dailona ana satawangin military council health department chuan tomngai polte tanpuina adil le loisi ani military council ten oxygen khu akhirin mi puyan that covid-19 third wave a hian sikai adar chaklea military council ten oxygen anthunun tlatawangin mi puiten har sarna anturna salhea mithi po tun ain an la tammai thei oxygen du thala man tur le zalen taka man tur aum lo awangin nuna chan an tam tial tiala tlomngai polten damlo tanpuina konga har sarna an to thu an soi buta thang tangsipa tlomngai pol pakhat chuan emergency ambulance kan phur damlo te taknial po oxygen kan pe thailo oxygen aom zen lo awangin min the thiam vezel damlo te hi gandhi damdo ina kan phurlu thina chumi atangin yangon hospitala chutatangin japan damdo ina chumi hnuwa khumzanga omna hospitala kan phurlu le thin anu fe a anchen na ina kan thlen meu chuan min boral san ta thin ani ti in asoi military council te hian sarkar covid-19 center le damdo inba ka covid-19 center danga damlo enkol te hi bithia neya oxygen man thin ania damdo in atanga man phalchin an nei thina wangin oxygen pek na hmuna anin tlar chiam thin damdo ina swab test nuwa positive an mu te hi mundanga kalphal to lovin an ina an hotir ngal wat thina chu video cover po chu social media mu thain a omnual covid-19 positive te hi damdo ina le covid-19 center a an kol thailo chu thukhat oxygen du khop nei lo wanga boral ta te ani tlang pui private oxygen siam phal lo tu sipai pui pa ber general min aunglaya khan oxygen man tur aum reng thu July ni som pani khan covid-19 inven na le en kol na pol meeting na ya asoya oxygen bur leitur omlo le thun tur omlo wanga thu thang the dar hi ti lo tur ania a hlep lovin kan sem suak thin ani ti in asoibok mi puita na siam ani angin kan thok ho tur ani politics nen ain kung kai lo krisel na lam thu ania nun na hi ahlu ahar sa zong ti tu te anom chuan misual top khok anni ti thu hi ka soidu ani ati nun rong taka che tu hi tungai ni ta military council te hian silai mu tel lovin mi puite an thatani ti in tanhlin township covid-19 positive pakhat chuan asoi tunari chuan yangon township
oxygen in dei lo awangin thi an tam sot hle thu Yangon Township COVID-19 enkol tu tlom ngai pol pakhat chuan ni tin kan in dei lo tel tela ni zan masa dar som pakhat vela khan oxygen om to lo ti thom kan han ria chu rengun khopui chunga kan zong zan khuwa hi ani ber mai a hmun kan thlen meu chuan kan dam lo wa chuan min paisan lo der mai ti in asoi ani Mandalay hmun pakhata tlom ngai pol pakhat chuan thokam lova thi an tam ta hle mai ni tin mi an pung zela ni khata oxygen zanga siam suwa theina khol pui atangin civil hospital a zani kan pea zali siam suwa theina atangin za atanga za somnga pek turti ania kan pe thei to lo an tile box si ti in asoi ani na dik taka chuan sipai thu nei na khuwa khir oxygen pek chu achungchanga hian sarkar hian a hlepa chiang maya general min ang layan oxygen man tur om zela ti po chu damdoi ina bituka man thaile in lama pek chu lo ani thu Ministry of Health and Sport chuan athu chua atar lang mani lokhan Yangon thlan muala ni tin mithi an pung sot hle a July ni som pathum Iyawari News in Atarlan danin yeweya mi zani somthum thaimpina mi zali somni chisua mi somriat an William thu riat ani heng thizat tahi adik vekem ti mu vek ani lo ang bokin Ministry of Health and Sport thu suate po hi rin ahar sa hle bok ani Myanmar a hian March ni somni atang khan COVID-19 third wave a in tan kha ania township mun zathum somthum zinga mun zani somkwa paruka COVID-19 si an tur meka mun somsari pali a state at home ani thu Ministry of Health and Sport chuan atar lang July ni som pani thleng khan COVID-19 third wave awanga shikai mi singa sangthum chuang om to in mi zasari som pakhat an boral to thu Ministry of Health and Sport chuan atar lang ani ole khati zongkha voina chanchin thara kana ithak thede chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye